Nashimwe. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ndashimira Imana cyane neza hamwe namwe kandi ndashimiye abungere b'Imana bayumviye hari umwanya w'umukize imbere y'ishengero. Yesu nahabwe icyubahiro cyane. Amen. Ndabona tudatereje dusome amajambo y'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 15 uriya murongo wa 12 n'uwa 13. Bunabigishwa baramwegera baramubarira baturazi yuko abafarisayo bumvise iryo jambo bakavunika umutima. Arabishyura ati igitero cyose Data wo mw'ijuru atateye kizorandurwa Imana ishimwe. Nani Yesu wakoze. Turamushimiye kutwemerera kubana twese kandi ijambo ryawe imbere yacu. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe n'umuhigi agahigira ubusa agataha mpayesa. Sawe yarahiga arataha yari wowe. Ndari ijambo ryawe rirahiga kandi rikura. Mwami tugende twebwe twese kandi duhezagirira ahantu namwe ushigikire izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. N'aya majambo nsenga Imana narose ngo tuze tuvugane namwe ishengero ry'Imana. Ijambo dusomyemo riri hariya ku murongo wa 12 cyane rivuga ngo kuvunika umutima. Nageze ahantu ndaja kure mu by'ukuri umuntu arasanga ingingo. Hari ingingo ziri ahantu wabona umuntu arashobora kuvunika ukuguru, arashobora kuvunika ukuboko, yovunika n'amagufa y'imbavu n'ahandi, yovunika n'intoki. Ivyo ni ibintu bishoboka. Sinari nzi rero ko n'umutima ushikirwa ari ubugingo bushobora kuvunika. Imana itabara. Kuvunika k'umutima. Hano iyi nkuru yabaye inkuru ya Yesu n'abafarisayo hamwe n'abigishwa ba Yesu. Abafarisayo kugira ngo baronke ijambo babariwe niyo basomboye batanga intambara. Harabona kandi intambara batazishobora ngo abigishwa bawe ko bahisha ibintu badakarabye kandi ari umugenzo twasigaranye n'abazo baba basomboye Yesu. Urumva abigishwa icyo batari bitondeye ari ingenzi, ariko abo kubarega nabo icyo batari bitondeye byari ijambo ry'Imana kandi byageze. Yesu arabayibukira ati none mwebwe ko muvuga ngo ababigishwa banje barica intoke zidakarabye
kandi ari imigenzo y'abantu bigishijwe n'abantu. Kubera iki mwebwe ababyeyi banyu icyo mwari kubafashisha muvuga ngo ndakwikoreshereza Imana, kandi ibyagezwe bivuga ngo wubahe ababyeyi bawe. None kuri kino kidakarabye no kutubaha ababyeyi, none naho mutabitijuje imigenzo y'abantu. Yesu adutabara. Ni ukuvuga muri aya magambo Yesu yababariye, kandi ari nayo nanjye ndiko ndasubiramo. Kuri kino kidakarabye ntibizobuza umuntu kuja mw'ijuru. Amen. Kuri kino kidakarabye zokugwaza mu mubiri ukajya kwa muganga ugakira, hageze kugenda naho timu ukagenda, ariko mw'ijuru ukazojayo. None si Yesu yavuze ayo majambo ati umuntu vyomumarira iki kwinjira muri Gehinomu afise amaso yose, nuko yaja mu bugingo budashira afise ijisho rimwe? Vyomumarira iki kwinjira muri Gehinomu afise amaguru yose n'amaboko yose, hako yoja mw'ijuru afise ukuguru kumwe canke ijisho rimwe? Hari ikintu kizobuza abantu kuja mw'ijuru? N'aba bantu banyuranya n'ijambo ry'Imana. Yesu adutabara. Ayo majambo rero bayumvise ngo baca bavunika umutima, kandi abigishwa ba Yesu bari n'amaso abona, umutima uri kure. Barabaraba, ubundi Yesu yari yavuze ngo hahirwa umuntu ibyiwe bitazokwitaza. Bo nibatitara gusa bagira ngo barakwita. Yego arakunika. Yesu rero bamubariye ko abigishwa ko banoro aterega tekana n'ababiri igituma aba bantu ibyo bubatseko sibyo dafayakeye. Wewe unyumva siza wubatse ukamutubatse kugera he bitebuke izova mani mutabaje. Aba ibyo bubatseko sibyagezwe sijyana n'Imana, bubatse ku migenzo, ariko ijambo ry'Imana bararitinuye. Nicyo gituma ibintu bubatseko ndabakuriho n'ubushizi bikura bigere hariya datatateye bizorana kandi birahagenda. Erega abantu baragendana ibyo datatateye muri ibyatewe n'abantu. Niko nasoma aya majambo, soma byinshi. Nabonye ngo mu gice cya 14 abakozi b'abagashebuja bagiye kuraba mu gitondo ngo basanze indimiro ya shebuja barigiyemo umuro babonye umugwavu, baca barabaza bati mutungo igihe twagira aho baganye umuto mbere ntibwari umuro batego cyane, none umugwavu tubona rwandazeko wakuye nyene umurima arabwira toya ubwo buhafi aho kwakuye hariho umwanzi, hariho abantu batamenya ko umwanzi abaho, kandi iyo umwanzi yateye umuntu abona uwo bahagarara. Oya uwo muhagararanye ni igikoresho, kandi uyu mwanzi wacu ntagaya ahagarara. Indirimbo mirani y'amajana 209 uriya muri yavuze ngo Satani ntagira ntiyigendera nimutegera muhurira mu barabara ngo nabone Satani tuzawitiranyije ibintu. Oya Satani ntagaragara, ishanye kimwe gikomeye ntiyigendera ntizihagarariyeho. Ahagaze rero haramutangaza mbe ibi bintu biri kibowe. Oya ntiyigendera nyaha twari turavuga ngo icyo atateye sinarihero, ikintu atateye kizoranurwa muri ubwo bwaha. Ati none ntiwodutuma ko tugifise amatara ntitwobutororoye tukarukura. Ni umwanzi yaje abantu basinziriye, igihe cyo kuzosinzira umenye ko ari bizokwinjira. Igihe cyo kuzosamara hari bizokwinjira kandi uzokwikura wewe.
bizagutera ingorane. Ntabwo ugomba ariko kubera ko wasinziriye wasamaye bizokwinjira. Kandi mu kwinjira ubundi mu bindi by'abantu binjira barasaba uruhushya bakatotora. Vyo mu kwinjira ibizodorora bizosangamo hakararaye kubera iki wasamaye wasinziriye. Atoya ntimwokora gutyo. Naho muri abantu beza murarana, murashobora kwihenda, murashobora kurandura kujaniranya urwara n'umuro. Reka bikurane. Hari abantu mugani ibiri ntibabibona barabibona. Reka none imbere ntiyarimbura, imbere ntiyarigenda. Uyanze cyangwa ubyemere uburo bwaribye urasubira bukabaragwa. Iryo rya kabiri rya gatatu ni ukugenda. Kandi uwavuze kwitoza ngo najya murabigana muhinga gusitaha naho ngo barumwe. Kandi uwavuze urashamika gufunga ururo cyo kujyamo. Uyu muntu yaje abantu babaye urumva ubwavu bigwira mu maso gufunga ururo. Kuriyabura urabyibushe ufite amashami menshi utabizongera ngo yumvoke. Ushobora kugira umurimo ugasaza n'ubwavu utagira kunaka kandi bitarayandika wo kwivuga amazina gusubya abantu. Ibinira byandike, ibinira bitumba, ibinira byere. Niko ndavuga ngo kuvunika umutima. Aba bafarisayo baburiwe n'ibyo bumvise, nabo bashobora kugurwa n'ibyo bumvise. Baba ariko barumva ayo majambo ya Yesu, kuko Yesu adahagarara ku ruhande rwa benshi ariko ahagarara ku ruhande rw'ukuri. Ababwira aya majambo ati ikindi cyo cyangwa ikintu cyo n'abatogerahe. Hari abantu bakura bakajyayo ariko kandi data atarimo bazomanuka. Erega bazomanuka. Kubona kumuntu Nehemiya kane Nehemiya kane abantu bagenda barabunaguritse mugabo uhuye n'ubibona kubera iyo umuntu yamubise mu buryo byabihiga naherako yamubise ukuguru baramutabariza kuko birahabona, yamubise ukuboko baramutabariza kuko birahabona. Ubwima bose yomurika mu zigaragara baramutabariza. Ariko kandi yewe ahahura n'umuntu yamubise mu mutwe wohora n'umuntu yamubise ukuguru. Ahahura n'umuntu yamubise mu mutwe wohora n'umuntu yamubise ukuboko. Nehemiya kane maze ndasenga Imana yacu niwumva ingene utegere ibitutsi byabo baba aribo bisubira ku mitwe. Ubatange bajyanwe mu mahanga y'inyagano. Ntutwikire igicumuro cyabo, ntuzibanganye icyaha cyabo ngo kive imbere yawe, kuko ijambo ryabo ari akavunamutima k'ubwubatsi maze tukabana. Kuko ni ku mutima togena senateri na senibarata togena senibarata atahura togi senibarata kuri babana arabategura ngo mbega irakoranye harahura igikorwa ugahura n'umuntu akubwira amajambo yo kugukuna umutima ugacupa ukagenda ukamenya warihenze ukamenya indirimbo kw'ivyo bamwe n'abantu bakora iki mugomba kuzikurura amabuye ahanja mu kuzimu kandi yarahindurwe mu mwanya baramutoye tobe yaramwiza ati reka bubatse mbona ryo zikora naho zimwere turabona umugere w'imbere ingene ugana umugere w'imbere bazomere ingene ugana tuzigira n'intama ya byinshi w'imbere sinubunyana yindi ngo bose reka bubatse n'imyaka
Yesu amutabara. Kwipira kuba agapira k'umuntu nakiwe weke. Haleluya. Unainga nje majano mu Kristo yakuna kutoka kwa Kristo. Ukuyani ikugirewe. Ile hawana wadana kana. Ninarudia. Au watangalie shodise baba ni wangu. Kwa washishi. Ona watu wengine kiwangu wewe washishi. Amale ngata mle kuuye. Kuma mtu atani wewe washi. Wabuze kwa wasagala sisi. Akakika na kumuwe. Hukumu na kuangalia matendo ya Kristo wewe atari kumwe n'umugore cyane n'umwana cyane n'ababyeyi wegene. Haleluya. Nehemiya n'abana Nehemiya n'umubabaro ariko y'umuntu w'umugabo. Haleluya. Izamo ura ndakwitiriye k'umuntu w'umugabo. Uzazura umwana bazina kumishengero. Nehemiya n'abana mugabo y'umugabo. Hano tubonye ibikorwa yakora. Ndasenga. Nshakase. Haleluya. Yenibanga. Yamuyamu. Ataro byabo Afrika. Wewe yakikoreye ibintu guma mu biyo Tanzania biko mu Rwanda bihaya milongo y'imana. Wewe Dia kani akawakiwa anaje. Amen. Haleluya. Amen. Musenge wikiza. Tuli kugani kiza iko nako gani. Nyama atima nukulika abakozi. Ndio dikore wewe. Wewe atutuziwa. Na ndio kuna bihangani. Ilikozi hapa. Hali imani hapa. Hari hivi kugera ku musozero yabyo. Ikiziti cyangwa igirani hejuru. Haleluya. Amen. Hata majambo wakuja kuwasi nakabuna mti. Hawana majambo yakabuna mutima. Akamudamura, akamuzi kwa chimane cyako. Agahanuwana. Amandabana kuna mutima, umufika musha, agahumanwa akamwica atakopera mufite akamwica muki akamugura mu mutima. Yesu atabara. Yamajambo y'umuntu harabariza kubagisha ukurumba abantu bagomba ibintu byiza ariko bagomba kubikorera. Abantu kubona kuja no baza ntabwo kuja mwijuru ntawosiga utamugurite abakunama kandi wabunagurite nazogera. Dusome abatubonyero amajambo yabavuye yaraye umwansi barabunagurite ariko Nehemiya insimbi yagize yaciye asenge. Hariho umuntu kandi ahura n'ibihe. Yeremiya 14:14 aho ngahura n'ibihe ibihe biravuge. Yeremiya niyahanuye ko abantu kubera ingeso zabo mbi Imana izobahana. Abantu batangazwa bakava mu gihugu cyabo bakava mu gihugu cy'indagano hariya Babuloni. Hanyuma rero mu bisigo byo muri ibyo bintu by'umuko hataboneka abandi bitwa bakadeni. Bakabwira abantu bati byabera byakuba ibyo ahantu tuzovuga neza tuzogasara. Abantu bagatababwira ibyo bakamenye ariko barabona. Hanyuma rero mwene data yari karasera Imana iramutega abantu naratangaye. Hariho abantu ibintu byo guseka biragoye kandi bikubita hasi bakabibate
ntayasobanura ndagoyisomera igice navuze sindavuga igice 14 tuza kusoma ku murongo wa 17 ariko hari umuntu muragisomera ibyo babarira byari ibyo barose si ibyo biyumvira bariyota ariko bakarabirizayize bagaca basobanurira abantu ibyo barose bati Imana yavuze ukuntu kandi atari yavuze ati babaho bahereze aba bakamenye babaho bamubi abo babwiwe ibyo bintu byose bose niko ndabaraba uyu murongo uvuga 17 wabire deri jambo ubabwire ijambo utamaso yanjye atunguta amaboko ku murango n'umwico adahengesha kubera iki kuko umukobwa w'inkumi ariyo bwoko bwacu avunitse ari n'imvune ingana ari n'imvune n'indi ari n'uruguma rubi rwoma nasanze baya magambo imvune irasumba abantu bazamutwara gakwiye batavuze kimwe none mugiye kugenda muri babiri mwese mufite betiye umwe ari mw'isima undi ari mw'icumba aho bazaza hari umwe wose barakuze hari umwe rero ishobora kuba nini cyane no bavuze ngo yaravunitse imvune nini none aho bawumviraga uri mugaraguye w'ubusambanyi iyo mvune ni ntoya ugaraguye n'ubwicanyi iyo mvune ni nto uyitaho ayo manyama wibaza ngo ni bito ubwiyone ibibaza ngo ipetero yanditse amajambo mu gice cya mbere gatanu ngo Imana igwanya bibona umuntu akubona ko n'uruhare urabona ko ari mu ntambara y'Imana atari bwibone n'ukuti urengane asekane n'uwasekane ubwo nawe bayihana n'ureki ubwira Imana igwanya bibona ngo ariko abicisha arabimira ubuntu benshi babona ibyo batazi muri kuri abana n'umukozi w'Imana uwo mushobora wari kurwanira shebuja muri kuri wewe baraguhenze siko bigenda suko hano ngo ari n'imvune nini n'umuguma w'irwa ariko ntacyo bitwara iba nini iba nto uwukura nini iwakura nto haleluya n'abasubira inyuma wowe nini yarenge oya barazivura reka se mudameza ariko twigira imbere gatoya nawe nyamajambo nk'amasoma henshi ngende ndasimba mwumvirize mu gitabo cy'akabiri cya Samweli mu gice cy'icenda umurongo w'icenda nkaba ntabangiriza muri iyo mirongo ye hari ibigegere ndasimba ni kuri iri jambo ry'imvune ndakubwira izo ndayirondera muri aya magambo mu gitabo cy'akabiri cya Samweli igice cya 9 umurongo w'icenda handitse ngo umwami araheza ahamagaza Ziba yari umunyabwoba wa Sawuli ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyari bya Sawuli byose iby'abo mu nzu yiwe bose mbigabiye mwene shobuja nawe uzohora umurihira mwe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe mumushikirize imyivu kugira ngo mwene shobuja azahora abona ibimutunga ariko Mefibosheti mwene shobuja ubwiwe azohora arira ku meza yanjye na nawe kandi Ziba yari afise abahungu 15 n'abantu atunze 20 maze Ziba yishura umwana ati ibyo kumariye
nuko Mefibosheti yama arira ku meza y'umwami nk'uwo mwana w'umwami. Kandi Mefibosheti yari afise akana k'agahungu kitwa Mika. Nuko abo mu rugo rwa Ziba bose baba abantu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aba i Yerusalemu kuko yaba arira ku meza y'umwami kandi yari yaramugaye ibirenge byombi. Nabwo ntabwo baratoye. Imbere dusubira hariya mu Kubafu kane umurongo umwe. Kandi Yonatani mwene Sawuli yarafise umwana yamugaye ibirenge igihe imitsi yaza iguye Yezireli kubika Sawuli na Yonatani. Uwo mwana yari amaze imyaka 5 avutse, maze umurezi wiwe aramuhitana arahunga. Akigera Asahu aramukorokana yikubita hasi aca amugara. Nyamwana yitwa Mefibosheti. Ndi 16 ndashaka Mefibosheti. Hari byiza byinshi mboneka ko n'intebe y'izibura 15 ko yari umuntu murumvira gatatu. Umwami aramubaza ati mbega mwene shobuja ari hehe? Ziba baramwishyura aterega yigumiye Yerusalemu kuko yavuze uyu munsi abizwa Isirayeli baramusubiza ku ngoma ya se. Maze umwami abashatsi ati hera ibyari ibyawe Mefibosheti byose ari kugamira. Ziba baramwishyura ati ndagukuriye ubwatsi mwami wanje n'ingoma ubakama unonesha. 19 ni nakari. Na Mefibosheti umwuzukuru wa Sawuli aramanuka aza gusanganira umwana mwumva y'amakobuka yarabaye. Uhereye umunsi umwami yagiri ugashitsa umunsi yagarukiye iwe amahoro, ntiyongeye kwiyuga ibirenge canke ngo aringanize ubwanwa canke ngo amesure impuzu ziwe. Nuko avuye Yerusalemu gusanganira umwami aramubaza ati mbega niki cakujije kujana nanje ga Mefibosheti? Aramwishyura atereka umuntu wanje yarampeze mwami wanje y'ingoma, kuko jewe umusavyi wawe namubwiye ngo anshirire amatandiko ku ndogoba kugira ngo ndayigendereko nanje njane nawe mugenzi, kuko jewe umusavyi wawe ndikivuga. Hanyuma agakumbesera ko mwami wanje y'ingoma, ariko mugenzi umeze umumarayika w'Imana. Nuko nukore icyo ugomba, kuko ubwo rwa data twese imbere yawe twarabo gupfa gusa. Uraheza jewe umusavyi wawe mushira mu barira ku meza yawe. None hari ikindi novuga ngo akambere mugenzi. Umwami aramwishyura ati ngiye gituma ushishikara kuzana amajambo y'ibyawe. Namaze kubiheza mwena Ziba nimugende mugabure iryo tongo. Mefibosheti yishyura umwami ati niyagomba natware byose kizima ugarutse amahoro mu rugo rwawe mwami waje n'ingoma. Imana yampaye ubiri y'amagabo y'umurayi ngo bakuvugana. Uyu muhungu wa Yonatani yaragize amageme mabi. Se na sekuru bahishe umurezi mwabonye yaciye amuhitana ati umwana muhungane. Hanyuma ngo ariko aragenda amaze imyaka 5 ari muto atarakoroka ngo akoroke mwabonye ngo ataramugara. Mugabo awani bita mugara kurasyo ukora byose mugara ubaka kuvunika. Ushobora kuvugwa nawe ugatumugara, ushobora kutabona umugara ugatumugara. Igahari n'abantu no kwa muganga hasanzwe yifuza nawe agatakira nawe no mu gisenge umuryango mwinshi umuntu ashobora
hatumini natanguye kumira bine binini 15 barongera ko bimana tugamiro binakiri ariko bize nawe tubiza nakabisa yego umufija usuri umufija mira kuno mufije wamira bitatu kumunsi ukeka muganga badosa kaho yaradutse atako wamitse subira kutekereza no muganga kizi imitima yacu uyu utunganyije nawe ukabura nawe ubera nawe ariko uyu uye neza uragira amahoro abakunda. Haleluya, amen. Nguyo rero aramugaye mwabwe twahere umwami yagara n'ubwo mungu ngomba kandi ko bakarasiye muri mujyana batariyo befoshe ari rodeza yenda mumuza zibaza atubiriza neza uzorusangira nawe mwabonye amagambo amwe ko wache atubiriza yenda kugani iza byo kwasawa nizo kwasawa kuwawe sawa byo sababu yari muhare mbere na naziwa n'abana biwe n'abana biwe nabikora sana chini na watano n'abatunze yonguri yo mutatu n'abatanu nazira n'umugore tatumidwi bose bakora ibyo kwa negligence mugabo kubera yangu nitakize yangu imukwegera ya kutakize ya kutokana mungorane ikindi gihe barakuma hasi umwamara ahunga ziba ati tukajana n'umugabo uyu ngabo ni ibifarasi ibikunda ntayimungije tukumbi yundagera bafata amarobe n'ibindi byakajini bari mu amatino wewe ni uki mwene shobora ataza sika kana abantu bazi kwicayo kandi abantu bazi kwiza ni baje ariko barazi kwica uri Yesu na kumwe muri bazi kwica hari abantu bazi kwica gukiza ndio bikora kumsi atataza sika ya muda tena hii baranzi na kungoma ya Palestina ya sasa ateba pe kandi Dawidi yari umuntu w'Imana mu babera sasa akanuka uko yacubaka abantu ubunyage yakujyo kare yari yarishikije n'ubwoba sindiza kuvuga indimi zirimo umutumba umukisa ukamubona ibindi akabe wewe areje ya ngo yamusitso kandi aribyo kuko ibyari kuje yona nabikwa ziba akora bahotanisha abantu aratonye ariko yacumu uko yabeje ntutonye ariko yumvya n'amaboko kure urashaka ngo kabeko ariko ngo agaruka hageze ko bamwiri kagaruze akaba umuntu wa mbere yego musanga yakwiriye kwitira Simeye yamupanze ariko waragenda amutegere kugira cyangwa asanga yongeye kuyimoroza umushatsi tugana byose biriko yasubiye mukara yasubiye kwambara agahugu kabeshi uwo muntu atamye kugaruka mugabo amubonye tamaki mbega wewe kandi cyane nabasanga inkuru yo kwa ziba yaramwishe hari abantu bica abantu ati mugereza jeje no sikuru ndazi kuva kuvyuka naho usangira amashize ku meza yawe reka je bikibuka singome ndamugana yarameshe namugeni ngo tujane agira baraka cyane yame akugiriza ivyo bisigura byose nandi turubaza genda ibyashoboye ibyashe byagenda n'ishoboye ngagenda mu Isirayeli ndetse n'ibindi ugabe ibyari ibyasa na sobanura zokuba ndabikugani ugakati ibyari byabonye ndabikuhaye wowe ziba ugakatatu ibyari byo musange ibyo byashoboye byahafise genda mu Isirayeli mu bantu hari ibintu byinshi cyane ariko yatangaye
afise iyo mbune yaramukundi mugabo twere izo dukunda gutatu kubisangira mu kuzikorera kuzi oya yagiye kuri ibyawe kugira ngo tutadusangire na Yesu mugambi nuko amfune umutima tukubafise woba waragundutse ushobora kuguma n'ibihe ushobora kuguma n'ishiba ushobora kuguma n'ibyaye ushobora kuguma n'ibyaha byawe ntibigaragara mu mubiri ushobora kugeza kuri betiri imwe iyo ni kune ngawe kandi betiri zose cyangwa uri kubisezerera ibara ni kune ngawe usengera niba avuga binaramunitse kandi umugoma n'irubi imbunda n'imbi reka mbere utibere imana turamuhaye hasi arazi kunga yakarunga shiri yakari wikunga ne yatabutara uka muri iyo mbunda yawe ndaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye numva no guhamagara ukaza ugashika mu maraso ya Yesu muri bene mukuru ibikomere byanjye warakomereka waramuhize ugenda urabwirana muri wowe ariko Yesu agutabara haleluya 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 Yesu ni muganga Yesu ni muganga hari ibyo abantu babona hari ntabwo tubona iyo ni imbune imbere y'umutima ntikigoye kubona ushobora kubona n'abo bana mu rugo cyangwa bakeneye imbune zabo bubatse basenyaguritse abandi zo mu babana ab'imana izaba ariteberera Yesu akugure tugomba dutangure gusenga Imana. Bene data badusabye ariko baradukurikira, bene data bari Dubai, bene data bari mu bihugu byo muri Sadeke, aho muri hariya ku kazi n'abagumye muhira, n'abariya bari mu buraruko bw'Iburaya mu bihugu bya Scandinavia, mwese tugira dushike kuri wa mwanya wo gusenga. Nimba muri ko baradukurikirana nk'uko babisabye upfukamaho muri kuko tugira dusenga Imana. Mwami Imana Data wa twese, turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana itavugira imizi. Ni wowe watumye Yesu Kristo kuza gutabara isi gowe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Haleluya haleluya. Iri jambo twakiriye ni ijambo ryiza. Wewe iyo uvuze niho wategeka birakomera, nicyo gituma ijambo ryawe ryaje. Ibyo Imana itateye byose bizorandurwa. Haleluya. Ibyo Imana itavuze n'aho baboneka bakamenye, n'aho baboneka bacira imanza, n'aho baboneka bamenye, n'aho baboneka banagende bakorere, ariko icyo Imana itavuze kizorandurwa. Nushimwe Mwami kuzi kurobanura ibyo wavuze, ukabikura mu byo bakamenye bose, ukabikura mu byo bakamenye bavuze, ariko ugashigikira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntirizogenda ubusa, rizogaruka rishikije icyo waritumye gukora. Ziba yari kimugarira ku meza y'umwami, ariko agateranya amaze kuza bituma umwami
umubiri kuko hari abagurisha muri inyuma, hari abantu bazimira bagakizira, hari abantu bareka umusaraba, hari abantu baca mu nzira z'ibanze ariko kuri ijambo ry'Imana kuriho bakibaza ko gakiza arafite inkunga, agakiza naka umuntu yarahawe ku giti ciwe, nico gituma yakwiherezo azoshobora guhagarara wenyene imbere ya shebuja. Haleluya, haleluya. Abantu rero bana baciye bugufi, reka ikiganza cawe mwami kibakoreko, reka imbabazi zawe zibakoreko, reka ubwiza bwawe bwongere bukore kuri aba bantu, wongere ukangure imitima yabo ukundi gusha, wongere uhezagire abantu bawe, reka ubwiza bwawe mwami bwongere bwigaragaze, abo bantu baronke imbabazi. Mwami, 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 nindameze nkawe ntawe uriho, wewe urahayira, wewe uragororotse, wewe utabakaneye, wewe utabanyabwenge y'isi, wewe uri hejuru y'amaguru, uri Imana ishoboye byose. Turagukuriye ubwatsi, turagukuriye ubwatsi ko atawe uzokoresha, turagukuriye ubwatsi ko atawe uzokoresha kandi turagukuriye ubwatsi ko atawe uzokubuza gukora, turagukuriye ubwatsi ko atanga kimwe cyakunaniye uzobigaragaza Mana. Uri Imana ishobora byose, wizeye Imana ivuga, wizeye Imana ikora, wizeye Imana izoca imanza zigororotse kandi zibereye. Urakoze ku Mwami kandi kubw'imbabazi abantu bawe, natwe tugusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Yesu nashimwe. Turagomba gusengera umuntu afite ikibazo kanaka kandi Yesu ni umuririye. Bibiliya ivuga ngo hariya mu Bikorano ngo dukwiye kuyikorera Imana tuyubaha kandi tuyitinya. Birakwiye kumuha bwenge, ivuze ngo genda ukize ntabwo guhindura, kandi ivuze ngo ukwiye gupfa ugenda ukore bijya kubasha rero. Yabwiye wa mutegetsi ngo genda ukire rwose kandi tutamutaha aguruka gusenga. Manubura umutabazi wo kwizera, Imana itarinda kubishira batawihanura, Imana ikomeye yatanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo uzo kwizera wese ntazapfe bubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ijambo